clear tu zong te in zova in chibai ka buk le effect cheu ni ei tu lai chu ka re thin kop maya achan chu ke hi ritlang khos sikin mi man ve hlau maya rinain ritlang hi kalana thina kar khat don top mai kan ku awang nuwa hei voini somni thakua sang ni somni pangai ka rong comeback vele thei to rong comeback na video tan chuanin politics nen bok kan ka rong comeback vele do na ni ti chuanin le hei dampa bial MLA by election nei ani do na party sang ten chang to khop maya party le party in sui po na po ana chho tran to a politics an mi bei dan te po aron na chho tiel maya bo ruak te po hot chho tran to viau me ti chuanin party sang ten an official candidate turan ron puang chhong hal mol maya ZPM lampang hianin afong vuan tu ruling lai kan nia official candidate turi kan puang masaber nge ti man ron soya ZPM official candidate ni turin puwan lal sailwa aron ding hal chat maya ti chuanin MNF lampang an ngoi hle thei tlat lo MNF lampang hianin party lian kan nia ZPM political party hi ruling lai ma ni second keu thum dot don ani an ron tia an official candidate atan senior mai puthang tia ton chet nga to mai khan ron ruat vele hal chata ti chon INC ponom hle thei lo thoman ron dei vele hal zat maya pujon ro thlong lena kha an official candidate ni turin an ruat vele hal rupa ti chon BJP lampang central blessing dong tur chuanin BJP in omangai ti thin tu te party an hle thei lova central blessing donin du chuanin BJP candidate hi in thlan thlin angai ni an ron ti vele an official candidate ni turin pulal ming thanga an ron ruat vele ti chuan pulal ming thanga hi politics a history hi chuna kinak na soi chho tur angai tai la a thome ti chuanin beng varna hian ti hianin post ron siama beng varna hi kan share tak main ain update thin khop mai a thok rim ti a hriat khop maya youtubers tam zok hianin beng varna news trang hian tam tak hi kan la chuak thina a thu post rim hi arin thlaka hei voina po hian kei po in beng varna hi ka han dila ani pon phal takin lo chiar chuak ro min te kalom khop maya ti chuanin beng varna hian ti hian ron ziak ta a BJP in candidate tura hriat chiar nga lang central BJP chuan nimin ni som pakua thakua sang ni som ni panga khan dampa bial MLA by election Mizoram BJP candidate tur antar lang dampa bial by election MBJP candidate tur hi pulal ming thanga ways phai leng ani hi MLA in thlan hunu ber khan Congress party ticket in dampa biala hian adinga atling zolo lal ming thang hi August ni somni pariat sang ni somni panga khan Congress party tangin BJP lom lu ani tin beng varna hianin posaron siama comment atla thakop mayam ase comment si chu kan cheer chuak lo tura ngai taila BJP office pulal ming thanga thu soi hi tam takin kan ngai thla chakin rinoma chu kan ngai thla zuainga ti chuan kan ngai thlak zo hnuloma hian keima mimal hu dan te thlir dan te po kha zep vele don bokani ama sabera chuan an seita kan khan India roma hian district zariat le paru vel oma chung zinga are theile changkang lo than chua za so pania ma mi district kan tel ani kan zak khop mai engtin nge adin chua veang engtin nge adam ko chua veang ti in thei to pin da district chunga thanem ngai den kan be ve ji ma se politics diglo wangin ne in kanoma voini thangin mangai tu ataka veitu tak tak ten din mun tra kan la lu che ai zo la tang te khoi tangin mo min kum tam tak kum som nga min lo to kan ne mele kan biel na kan thlan tin be chun chu kar khat le ka lum ania chu tiang mi chu kanom to le si la mo khoi ching chu wang chuan anei tu tak ni turin hetilaya hian dam pabial le Delhi zom turin helaya tu polo ni sela MLA ni turin kanim buat saya
ti chuan thil poi mo em mai chu he biak mi pui te hian mi china kan sei to aspirational district kan ni chung hian ma son ne hian min thlen na om lai sei tur wang em voin thlengin government higher secondary school pakhat polom lo kan bial chuwa a bial to hian ma bin nilwin dam pa bial a hian government higher secondary school pakhat to kan la nei lowa si pakhat to kan la nei bok hek lowa PCC te kum so mum theina mun thuma kan nei ve hun lia chu tiang vel chu kan nia kan thina sai ve ma re theina wangin kan buai em ani chu wang chuan he bial alo din chua theinan hian voina kele ka thian te hi keimani ham thakna ni lovin dam pa bialin ma so theinan BJP alom takin kan lu den sumle din hun chaum tur ni la Professor Khan Masa Khan mintiam nin nasal tukin palai tirin minun somto MLA puna ko MLA biar tu MLA kanina akal me bin nasal tukin hil chesang tiamin min somto akal mai lo rinom takin kau mai mase voina chuan lem changa dot le thutak ne na BJP man so beisaya kut judo ai chuan a pe thei tu de ne na hi kalmai ni pakti tani hai le thalai de kan ro no sia ka sia police pakhat po kan le in pet chuak lo voin theng hian ma ngai du sak tu hi kan ma mo lo tu voina kan BJP fuero de kan MLA pani de po hi ani de dik taka chan so changa ron chuak an ni BJP hi a kil khor apan thin ni te hiam ka sia chu wa chu kan district ta hian thei to chu tur hian bong dang reng om lo ZPM kan chin me kum khat le thasari vel sarkar chu hian phai lenga retaining wa lam ni de pathum ba khet tho ala khem ya lo be kan tini MNF kan chin zo to Congress kan zo to bo voina hian riu thar powin voina local khom zong te po hian be sei na thar ni nei dia dam pa bia hian step thar kai nei turin tin pur takin BJP ya kan lo tani kha pulang ming thanga mi thar lom lu na program ni som ni pakuat thare sang ni som ni panga dai to a thu soi khania hey politicians shim hi thu soi hi chu an expert khop maya an khabe hi an sep sual du lo ni thu soi hi an thiam hi ga ti thin khop maya ti chuanin pulang ming thanga khanin ZPM political party kha aron khai zeu maya ZPM political party kum khatle thlasari an sarkar chung hianin enge dampa bial a hianin retaining wal hlam ni thumbak hi siam la nei lovani na thon la nei lovani ti khana soya enge ka hre chung lova dampa bial lampang mi ka le sa kan ni lo wang khanin an tho chin kha chu kan hre chung lo ta eng po chu ni ta se pulan ming thanga ange a background a history shim hi tam takin kan shet du arin noma sang ni som ni pathum nge MLA election a khanin voting zat cheng INC tan khan a lo hu ti te po kha a history hi a chui lo thei lo ni a tling don lovem ti kan te don ni kha chunin nge a history kha kan en lo thei lo ni chu tu na hen kan enang hei hi ni ta The Times of India hian ti hianin sang ni som ni pathum dampa assembly election result akharon tilang ta hian pulal ming thanga hi sang ni som ni pathum kan ti to kha INC changin vote sang thum za le somli paru ka mu
pulal ming thanga sang ni somni pathuma congress ta na vote sang thum le za le somli paruk a mu thei chuan in pulal ming thanga hi achak ve thokhat ti kha achiang khop maya ti chuan in BJP hi en vele zoi taila sang ni somni pathuma khanin vote sang ni le somruk kha an hu thei thlat me BJP po hi dampa biala hian an chelo ti kha chiang khop me chutian ni chuan in party sang pali kha party sang tangin candidate khan puang fel to MNF te ZPM te Congress te BJP te nan puang fel thlap to he dampa BLM le by election lom tura hian chutian ni chuanin party sang tan po hen BJP tan po hen chance omlo top chun an lo mo sang ni somni pathum kan en le chuan vote sang ni le somruk a mu thei tlat BJP in he dampa biala hian chutian ni chun BJP po hi he dampa biala hian in an telo ti kha chiang khop maya ei dampa bial hi an van nei hi ka ti khop maya MLA by election lom tur hi van nei ka ti top ta ni chu achan chu unofficial candidate party sang official candidate te hi mi tha ton thuet nga thiau mai kha ania MNF tang taila pu thang te mo ZPM tangin pu vanlal sai lovate INC tangin pu jon ro tlung lian ate BJP tangin lal pulal ming thangate an van nei khop mai tu po hi he dampa bial by election a hen thlantlin ta se an bial tan hen thei to pian chu don ti hi chiang khop maya ti chuanin ma se ni china an soyang khanin Frank deuh taka soi chuanin BJP tan hi chuanin hei sang ni somni pathum an vote mu dan kan en let hi chuanin BJP tan hi chuanin chance atlem khop maya Frank deuh soi top mai teng BJP tan chuanin sang ni somni pathum vote an mu dan tlak dan en let hi chuanin beisaina a chaw rau khop maya BJP tan he dampa bial by election a hen chance omlo kan ti rual hianin chance omlo hulhual chu ni lowani mo thil hi politics u zan khat thil tu hen adang lam dor zela chance omlo kan ti rual hianin chance chete hi chu BJP tan hian omani ma se he dampa bial MLA by election a hi chuanin in fight turnia karina chu ZPM le MNF hi ein fight hleng karinga chuta tak chuanin ZPM le MNF in norvak na kara hianin INC hi alor zok ang ti kha alor zok lawang ti kha soi thei me lo ni achan chu party lian vek ani ta party lian le lian hanin nor tak kara khanin all something INC tan hian chance kha ain siam ve thei thlat ani chu ke ma thlir dan mai ni ta eng po chun ta se hunin ala hril dona dampa bial mi puite in van nei khop me he candidate tu hrim te mi tha chiao mai kha ania tu te po hi lo tling se in bial tan dampa bial tan hianin na an thok du don ani na sa takin an thok don an ti hi chiang rang mai eng po chun ta se he dampa bial by election hi chuan da thanga September ni somni pakua 28 or 29 hianin ka chiang chelo ahun le ni kha ka suer chelo ka chiang chelo wangi suar takin soilo mai teng 28 or 29 September 2025 hianin Mizoram Chief Minister Pulal Duoma chimlama aron kaldoda engemaw bo ruak hi chu aron kentel kha ka ring shima khomo ya khuanin engemaw function khomo ya khon omdona chuta chuanin khual lian tura som ania Chief Minister zom tak Pulal Duoma chimlama aron kaldoda le khati jong kha voin ta video kan siam thei chun le phot ta se ni danga video thar dang nei kan hmule thau daw ne